Ngiyandingelela abantwana benkosi enkulu yakithi ehleli bamaNazaretha. Inkonzo yesabatha yasemini soyiphathelwa umfundisi umkhwanazi wasekuthuthukeni inkosi Mbusisa. Ngiyayikhetha inkosi yasebutheni. Nkosi yamaNazaretha. Ngiyabonga Nkosi ukuze kufike lesikhathi ngikhona emsebenzini owasinika wona nomfundisi umdakana. Nalapha elele khona amathamba akhe. Sasinaye senza lo msebenzi. Kwakungamahlathi lapha. Sishaya leli hlathi leli. Sasondela la ngemva kwami. La enguke khona la esesilala khona la. Kwangamadoda befundisi. Bese kuba amajinze ingana ayeselahlekile la ngaphandle kwaleli elilodwa ela. Sawenza lo msebenzi sivula le ndawo. Yazi yabonakala yavuleka impela ukuthi indawo le manje futhi indawo ekhonzela impela le. Ngikhumbula ngelinye ilanga sisebenza la. Kunomlungu wayihlupha. Wafika lo mlungu la. Uhamba nemalasi. Uthethela imalasi yakhe phansi. Mhlawumbe ngizokhuluma isimalasi njalo khona namesuthu lapha. Imalasi edogs. Uthi ngeke ngiyimize ngesithu ngoba ngiphambi kweshlalo sokhosi. Wehlisa imalasi la ubambe izandla ekhanda. Uthi my God. Lezi zihlahla yini nikawule kangaka? Nikawulelani lezi zihlahla? Awangithuka. Wathi yokaswa nami ngamthuka ngathi and you too. Yeah.
Ngingamtshela futhi ngathi mina njengoba ngecathulo nje uzohamba la kosala thina ushembe uzobusa la. Amen. Sisebenzile la manazaletha kuncane lokade kwenza kulama la ngamathathu la ledlule. Benikhombisa nje unyazi wezulu ukuthi cha kwayikunje. Bekunjena inyanga yonke inyanga ezine nihlala la. Nihlale eqweni. Ngivula le ndawo. Namhlanje yena esinhle kangaka. Ngikhumbula ngelinye ilanga ngase manje ngamakhaza ngithi mina awu Nkosi yami unyazi wezulu. Ngoba ngithe ngiyafika umthethele lo ngixosha. Uyela manje ngizomthethele hey awuhambe intabasi. Uyongilungisela. Nkosi yami ngikhuphuke ngizohlala. Uthi la ngizwa manje ngamakhaza la ngithi cha ake ngiyophumula iviki elilodwa ekhaya. Ngizodlula kuyoqala ngimtshele ngithi Nkosi yami Nkosi uyahamba umsebenzi abantu bathi ngisacela nje iviki elilodwa. Ke ngithi uphumule ekhaya kancane. Uyazi wathi uthini? Ngithi mina Nkosi yami Nkosi ngicela nje ngiphumule iviki elilodwa. Khona umsebenzi uzohambela impela nje. Wathi lalela la uhamba ngani? Ngathi baba ngihamba ngemoto. Yakho yebo. Lalela ke. Awuyithathele imoto yakho uyikhombe eMaritzburg. Ukhuphuka udlule esikhothi ubuyele eNtabasi, ulale eNtabazweni namhlanje. Ngithi mina kodwa ushembe uyabona ushembe ukuthi ngikhathele kangaka amakhaza agcwele umzimba wonke. Nkosi yami ngoba uNkulunkulu futhi ubona ukuthi le nto engiyizwayo kusho ukuthi ayikho. Ngigijime ngize la. Kanti usengifake oshebe abangigadile. Kusho ukuthi manje ngayahamba ngayekhaya ngaba ngiyikho imoto yayi ngizoshayisa ngemoto. Ngoba ngathi uma ngifika la bayase ngisebenza nabo la. Sayisisebenza esipayini sibasasila. Uma ngifika lapha bathi ngithi naye ngibuye ngajika njena ngibuye sengisaba ukubatshela ukuthi ushembe uthi yangibuye uvele wamphoqa. Ngithi la ngibuye ngacabanga into engenza ayilungile. Ngenzela ukuthi beyiswe kahle. Ngisebenza nje la. Ngibona insizwa ihamba lapha ngemuva. Umbishop ufake eingubo impela. Oyibona impela zinengubo ezibomvu. Ngithi mina emododa bedelela lo mbishop lo. Ngisaya kuye. Ngibashiye la ngikhuphuke ngigijime ngekuye. Ahamba bhekene ngezimo lo mbishop. Azange lesathini. Ngingene esathini nami lo mbishop ongilahlekele. Ngimemeze ngomkhulu ngakuphi umkhulu ungamboni. Hawu usuthi ngiyagula ekhaya. Ngibuye ngize kulezi bakhona la esontweni ngangindaba ngalelo la. Ngibuye ngisebona bethi wemfundisi inkinga yakho yini? Ngithula kanti imali lo ngigijimisa lapha. Ngibona bethule bebheka. Bese ngicabanga ngihamba. Usuthi amakhehla lambile kade agcina ukudla. Ngiphuthi la ngehlanje. Khona unkosana uthi umlotho la. Ngimthume nje akawuthenga amakhodiki lapha eNtabasi. Ehesimethi abuye namaglasi esizophuza. Uthe uma ebuya ngamfonela ngizukhona kanti udunga ubhekele ngithi mina hey lokho nakhala usuthi uyasebenza kona ntanda abathakathi ngale. Esontweni la sewese. Mina usuhamba. Ngithi mina ungenile nje ubuya lokho nakhala uthi ngihlangane nawo lapha. Ngithi mina kulungile sizothi masamba la. Sizodlula lapha kwanontanda abathathu sibheke ukuthi lokho nakanda uyenzile lento lena ebekade sithi awuyoyenza. Siphuze ukuthi la sonke. Bethi uyasibusisa nje hayi ngiyacelebrate anhlake ngihambile ngiyonyazi. Ngiyibona mina le ndaba ukuthi le ndaba ngathi inkulu le ndaba. Hambe. Sihambe. Imoto yami ifike ingene kwanontanda abathathu ingene singene phansi singene zonke. Sibuye sibe sishutheke manje lelisonto laseweseli. Ukhona isihlahla esingale ngemva kwalo sikababa omkhulu. Ngisibone lesihlahla esiphume kahle ngithi ngifuna ukushutha ukhakhayi eselwele lisonto luvele kahle lapha phezulu. Ngishuthe. Bese ngibuka lapha. Ngibuka lapha ifoni yami ukuthi uqondene yini. Uma ngithi ngiyayibuka ngibona le ndoda engilahlekelela ngemuva.
isiphumile la sekuyimi la yobe ngishutha yiyo lapha eseta yile glase weseta ay ngitasambeni akusalungile ishawu lo uma nje ngishutha umuntu engamboni usevelile kodwa ngeke akho umuntu lo muntu lo ngilahlekelele lapha ngemuva ngale mana zaletha lahlezi noNkulunkulu wangempela amen ungayisholo ke mawukhona ufuna ukusho ngoba umuntu uhlala ekhuluma noma yini into esuka emqondweni wakhe ngoba egula mina-ke ngikhulume lutho olubheke eceleni kunyazo wesulu ngoba njobe ngikhuluma nje mina ngesipoko njengoba ngikhuluma nje kahle ngashona kuthe ngiphethe i-COVID ngilele esibhedlela bahamba bangibika ehleni kunyazo wesulu unyazo wesulu Lethu malubuza lethu yini ngathi ukhale lodwa hayi umfundisi impela ngathi uyahamba emhlabeni impela usesibhedlela ngazi noma usekhona yini lethu yena lesuthula ngeke ayindawo lo ngowami kwakumhla ka 23 kuDisemba ngalelo la ngiyobikwa mina ngomhla ka 24 ekuseni udokotela Kola badodela laba beCovid laba abampisholo nje kakhulu hayi laba abantu abamnyama ababona nje abamnyama kakhulu nje phela lesilungu sabo uma besikhuluma usizwela nje bulukhulini nje phela uthi umlungu mayefika kimi ehodini uthi God of dream angithi ngisebenza lezikoshi lapha ngomasipala ngiphethe lezikoshi lapha ezikhuluma English zirole I got a dream. Ngithi mina uthini you got my dream uthi yebo. Ngithi mina lithi liphupho lami. Uthi khona insizwa nje emhlophe la inesigqoko esimnyama ifake umuthi omhlophe. Ibe eduze kwakho looks like you. And lensizwa lena he tells me what to do and mina I'm a qualified doctor. Uthi isiguli sakho lesi ubuza ngesilungu is your patient uthi ngithi yes is my patient uthi lalela la lokho kulo okuphethe le patient mina senguthathile mina akusekho mhlole njena uzumthola kungasekho lokugula umuntu ake ngibuze ma uthola ukuthi ukugula kungasekho kuyona uzomenza njani uthi no ngizomthumela eNasrec uyabuza usho ukuthi what is eNasrec uthi ngiyamtshela ngithi Nasrec indawo lapho eGoli lapho okusuka khona abantu sebengcono kulokhu kufa uthi hayi angithandi umsela lapho mina umbuzo ukuthi ulemise mngaka umkhipha ngimfuna lalela namhlanje mhloleke uthi uyazi sengiyakuhlola manje wakhipha idrip oyithinga lapha wakhipha i-oxygen oyithinga lapha waqala wangisheka qala uma efaka into njenge-pex lapha emnweni umshini lona ukhomba u-90 92 93 90 ufuthi uma u-breathe in breathe out njalo lo mshini uyehla ufuthi uyaphila wayesethi njengamanje-ke ngizokukhumula-ke le drip ngikukhumule futhi le oxygen ngizokunika i-hour uyiphefumulele ngizobuya kuwe wabuya kimi kwelokuqala i-hour wawufaka umshini wathi correct wabuya kwesibili wabuya kwesithathu wayesethi kulokho kwesine abazokulanda ngithi mina funda khona lapho ngiyanza umbhede wami uzombona umuntu ongilethile ukuthi uyamfonela aweni lesine ngakhishwa mina ngonyaka wesizulu lalo luphambi kwami bonke nganginabo babeshona phambi kwami kodwa mina inyanga yami udokotela wami wavele washo watshela udokotela wasemhlabeni lo wasesulile kunaye okwazi ukukhipha ukufa kumuntu elele esibhedlela etshela udokotela bona zaletha singayiphambukela nje ngoba uyazi umuntu uma ephethwe idimoni
ukethi noma ebona indlela iqondile ebe eze yakhe indlela ebheke eceleni phela uThixo lo phambi kwethu amen ngiyakhumbula nje ngelanga la izulu belingasani mangifika lapha ekuseni kunencwadi ephume ku website ethi le ncwadi uyamenya umenyelwa eqwaqwa lapho khona okufanele khona awulisa izulu ngoba sebeshulekile ababishop yonke into isishulekile sekusele unyazo wezulu kuphela bayazi abantwana abakuleliswe ngahlangana nabe BP ngahamba nabo ngafika nabo eAnglichat Mpedi Stadium kathi mamfika ngafika ubaba ushabalala abambiza ukuthi indate emajoro ngamfika lapha uthi shabalala hayi hey sefika unyazo wezulu hey ngeke ngisathithwa umuntu ngithi mina shabalala lalela la mina kimuruthi mkhwanazi ngirumesike unyazo wezulu angilona unyazo wezulu uma singena phakathi sithe uma singena kule stadium kwathi umkwathela umhlabathi waphezulu uma ula eqaqwa siphezulu ufika lapho unyuke ngetibhisi uzofika khona phezulu usufikile ke stadium eAnglichat Mpedi uthi umunye umuntu lapha hawu la bantu abagqoke ngomhlophe kuyabazi ushebo washehlisa ulwandle eThekwini ngilalele uyazi ongilika isibindi sathi kithi ngibona ababishop behleli lapha estage lapha ngizengile ababishop ngangivutha umlilo ngayekele indaba zizibonwe ngathi uyazi Dumelani sishaba samodimu kawufela sanibonani bantu baNkulunkulu nonke mina ngithunywe uNkulunkulu wangempela unyazo wezulu ngithi mina ayi uyazi izwa ngiyuka ke maswabi ukuthi ababishop abangaka beshula kunisa isizulu kuze kuyiwe eThekwini kubona unyazo wezulu into yona ayikho mina nginoNkulunkulu ophilayo mina ngahlalela la namhlanje nakusukela ngo6 ntambama leyishaya izulu koze bekusasa kwasha u8 bathi thina uNkulunkulu ophilayo mina okhona osemhlabeni nasezulwini bayase nganginako la ishaya izulu usikisi kwaze kwashaya usiso kusasa washaya u8 bengushilo wayikhana siphuma ngo bephuma abantu ngo8 bemsebenzini ngathi umuntu ngesuku bathi bangimeme eholweni lapha eHarrismith ngobe kunekhuluza seBloemfontein ngathi mangifika nabo labo abantwana bonyazi abalapha sifika laphana wabe sephinda ushabalala athi hayi ngeke nindinde mina sengihleli phezulu mina ngihleli nonyazi ngabe sengichazela ihlwele ezazi lapha eholo ukuthi uyeza ushebe kule viki ezayo anonyukelana entabeni nonke lizombona uzofika uNkulunkulu wabantu baseAfrika kuthi ngelinye ilanga ngiphume eNtambama ngoba belanda abantu ngibalanda kusukela eqwaqwa kuzofika kuleli lokushila sesiyame kuzofika lapha 42 seconds ngibaqoqa beze bezosebenza uthi Ntambama futhi ngibahambise uthi olapha esangweni wayisikini lakhe eMuruti awubekela abantu uphinde ubuye uze lapha kunabesuthu abangena la ngaphakathi bayala usebenza khona kunento abayibonayo lapha ngifuna ukuthi uhambe uzoyibona ngafele ngabehlisa abantu ngabuya ngeza egedeni ngangena ngafika khona la zobe sila ngoba umgwaqo lonke la amesimoti yami la ngathola besuthu begcwele nezicathulo phakathi ejepheleni mina ngakhiphaza yami izicathulo kanje emotweni angangafaka kumnazalethe ngoba ngiyapretenda ngifuna ukubona lento abayibonayo ngangena ngayifakile ngafaka ngayicathulo
ngagqoka ngumNazaretha ethempelini ngoba ngipretenda ngifuna ukubona lento ebonwa abeSuthu. Manazaretha lentunyazo lokukhombise yona lapha kule minyaka edlule yaqalwa yimi ube ngiyibone ngilabeSuthu. Kwahlakelelo lapha uthi lento ngithushe ngifumane emashonolo ibila yasisuthu le igama eliculwa engabeSuthu le lapha phezulu etabeni laphana kwaqhamuka ngathi imoti imingaleli ikhanyisa phezulu ikhanyisa umlilo obheka phezulu obheka lena kwesentombe isikhala ubheka phezulu yena kunomuntu uhamba phambili urola isporo njengesiporo ikhebulu kagesi uma ifakwa bekufushwe lokho kuyisporo ebese isala phansi ikhebulu kusala isporo sesitimela ke lapha lento iyahamba lapha ngiyayibona nami iyahamba lento ibheke iPumalanga ngithi yesikhaleni sikaNtombela lapha phezulu ngiyayibona wayikhamba kuPumalanga wakhamba isitimela sangempela futhi sengikhuluma kahle manje ngoba unyazi lusithathe lesimelo lase lusibeka lapha phezulu nasibona nonke kumhlangano sabonwa yimi ngilabeSuthu uqala isitimela sihamba lapha ngangithi mantithi ngiyashumela lento kuvele bembuke nje ukuthi ngathi ngikhula ngempela ngikhuliswa lolu unyazi ngathi khanda lamba sasile mangiqedwe ukushumela lento bethe ayikhophela lento kodwa ngathanda lapho sile emhlanganweni unyazi laqhamuka isitimela lapha eningizimu phezulu sezokhuza ingcwele saphuma sasibona isitimela namakoshi sesawusithela ukusapotela inkulumo engikhuluma ukuthi thina lapha kuleli bandla asikhulumeni ukuthi abantu abahambe abasukume bethi bayikhethe inkosi yasekusheni cha thina sikhuluma into eyenzekile straight wena uzoyisokelela nje kithi hayi ngoba sikunqanqa ngamanga lo phambi kwethu lapha izwa ngathi uma sisho ukuthi ubani animazi ukuthi ubani sibe simkhohlwe thina ukuthi ubani lo esihleli naye la ukhona wethu kuncane angazi ukuyocala yini lokho sebenzile lapha unyazo lwesulu luthi umsebenzi awuhambe ngiyajabula namhlanje la njobe kunjena nje uyabona ube ngahamba emhlabeni ngabe namhlanje ingilozi zami ngabe ayiphatheke kabe esizulwini ngoba ngabe kwenzakala izinto endhulo unyazo kweyiqala kuthi uma seyiphumelele mina bese ngisithela angeke ngiyibali into engiyibone unyazi bathilohlanganisa noShabalala uShabalala ikhethela linobaba omkhulu la lothi unyazi mkhona lihlangana noShabalala la so lelo tuzoba waleli khehla nixoxa ukhombise zonke amakhono wangikhombisa wonke amathuna khona elinye ilanga emuva wonke amathuna wangikhombisa zonke imfihlo zikabhombela lapha yena wayekhona uShabalala ingani namhlanje ihambile emhlabeni unyazi wathuma mina ngambeka 42 seconds lapha Shabalala wangikhombisa zonke izindawo lezi ngamagugu okwathi uma la wangikhombisa lapha nje sikhona ngolesithathu leli ngesasi lapha ithuna libejona lelo elidile ngesasi wangitshela wathi uJona lona wathi lona okwathi uma bese uShabalala wathi uma esehambele emhlabeni usheba kakholana ebizwa izulu libizele etshonala eMpumalanga elokushebe engafuni ukuya khona wathi lapha uthi yahlala lengane uthi zahambi ingane zakhe zonke uthi kwasala lo John uBasJona umlungu wayiqamba lengane wathi uJohn igama layo uthi ke kwathi noma esehambile akangafuni umncwaba uJona kwaze kwafika umlungu where is John? What is John is dead? What way is he? What is in the house? Wangena wamkhombisa wathi ahlala lapha amathuluzi umkhombisa amathuluzi amaphingi namafosholo waphuma umlungu wakhipha ibhokisa emotini yakhe ngemuva alakhile elakhele
umabizweni wakhe wabese eseguzwa laphana uyangafuna ushembe ukuthi lengane ayolaliswa umzimba wawo uphumule engakholwa inhliziyo yakhe ihlungu ubombela wathi maqedwa ukuba kuphumele ongane ingcwathwe wahamba pheke eMpumalanga wafuna mina nawe mayibonge inkosi ngiphi lapho unyazi wesizulu olalifika lapha eTabaswe bese lisala lodwa laze lakhala ngelinye ilanga lakhala manje ehlathini wathi ngizela abantu bangiletha lapha manje ehlathini manje la anokwenze njani lapho kwezokhona nabanye abakhuluma ongekho bayisebenza ukuthiwe akusizwele ingqama zemakhosini bayikhuluma amaningi abayithandayo abantu bakhuluma nje abantu into abayithandayo bakhuluma kwase kuthi khona lapho kwase khuluma besihlalela thina nonyazi la uzoyivala umhlangano njengelanga kungolesana kuyinkozo kalala nathi la wakhuluma ingilozo onyazini zathi ingilozo oyazesulu awukwazi ukushiya thina ungasinikile isidlo wakhuluma ingane ngele tempeleni lapha yangibiza ingane bathi intinzi zophuma ngapha lwathunyaza ngeme hey wena wonke phuma lapha ngaphuma lapho ngena khona lona ngapha ngathepeleni bathi abafundi bathi lamabontu yangibiza uThixo uthi uThixo singenze njani mkhanaze kusasa siyavala umhlangano nakho kuthiwe ezulwini angemukeli isisihlo yini engayenza ngoba ngingena driver ngathi mina ukhona umvangela umakho udriver ngayidrive imoto yakho ukhona umvangela umkhize owasesho bathi balethe lapha ngabameza obanika ikhi ngosikise ngithi wathi njengamanje ngifuna izitsha la ngotholovu sasingena nezitsha la mayibonge inkosi lathunyaza asingene simaweli singalindile sonke sakhipha umnikelo wawukuphi wena sakhipha umnikelo la wonke umuntu engalindile
phela mina ngalendlela ngoba umdedele wayengenile ngumfundisi ubasho kunina eliyeni ngalindi kwesisikhathi lapha emva ngoba iresponsibility ibheka kubafundisi la mina ngalendlela mina ngilinde uThixo kodwa safi usisho lapho uthi kokuzwa kanjani usize inkomo ngithi mina nkonzo emakhosi so sidliwa ebehlizwe inkomo konke ngokwakho ukhuluma unyazi wesulu lapho silo unyazi lwezi izinto unyazi wesulu lutshelwa ubhombe namhlanje kunjani namhlanje uyabona kube ngahamba emhlabeni ngabe inhliziyo yami ibuhlungu ngoba ngenta ngenzeka ngolesithathu ngingasayiboni unyazi wesulu seluyelapha yena kodwa besayo esahamba sakhombisana wona ubheka besayo nonyazi wesulu niyele nina lapha ngimkhanyisele ngethoshe ngamkhombisa konke ubheka besayo lo wakhiwe namhlanje na bekuzothuma kungena lapha kwabheka besayo ingilosi yamise ilapha ekhona emajukujukwini ngithi wena uNkulunkulu wami kwangenzeni ngani lokhu ngisaphile emhlabeni ngoba ukuqala kwalento kulunga kwalento unyazi wesulu lusebenzise mina ukuthi ngiyilungise iqhubeke iye phambili mina anginayo inkinga mina uma uqhubeka umsebenzi kaHlembe uye phambili inkinga ngima yikho mali bomgosi inqondo nomsebenzi kaHlembe uqhubeka uya phambili anginayo nje inkinga nje mina futhi nje ngelilanga ngohamba size sibuye thina abasemhlabeni sikwazi ukukhulumisana kahle sitshelana akekho umuntu ongalungisa imoko sonyazi wesulu entabaswe ingasimbe entabaswe ngima ngenyawo sombili egoli ukuthi unikele from ngoFebruary unikele ukulungisele intabaswe unyazi wesulu akekho umuntu ongathandi kodwa ungasala nje lokuwe ngoba phela ke yazi ngosemhlabeni thina singabantu basemhlabeni sihlale nomlapha lapha kodwa ke unyazi wesulu Nkosi yamakhosi kusuke njengamanje njengoba ngiguqule nje lapha ngiguqule phambi kwakho njengoNkulunkulu wami ngeke nomunye umuntu ngiyongena ngedwa esihogweni futhi esihogweni ngeke nomunye umuntu ngiyangedwa esihogweni uma unyazi wesulu ukuthi uphambi kwami uthi uNkulunkulu ekhaya mina ngibonisa inyama sisemahlweni nami ngisibuka phambili lapha kusho ukuthi lapha ngidalweni isihogo unyazi wesulu siyakuthanda amen singabakho unyazi wesulu njengoba ngathina abantu nangalokho nje ade bekucuza bekhipha ukukholwa wangenza ukuthi bekhona ethimbi lakho eliya nase high court ngafika nase high court lapho okwaxuzwa khona ukukholwa kuwe Nkosi yamakhosi kodwa namhlanje yena kungokuqala kuleli bandla uthiwe uShembe amaqala aphelile noma njalo singeneme sonke ngalokho ya kasineme sonke ngalokho kodwa amaqala uyazaphelile mina ngiyobena kangakanani mase ngolunyazi wesulu so amaqala aphelile wonke amakhosi aphela mhla elandiwe elethwe eGetsemane uthi wena namhlanje aphelile amaqala kaShembe kusasa uyalandwa kusasa ungena eGetsemane unyazi wesulu lungokuqala okuthiwa kupheli uphela amaqala onke lukhona emhlabeni luphambi kwethu isinto sesihlanu lesimanazaretha kuningi khona ngabe ngiyabusa umsebenzi mningi Nkosi yamakhosi kufanele ngibe nokuhlonipha kodwa ngikhehla lakho ngiyohlala njalo ngikhulumile ngezindaba zakho ngoba wangenza ukuthi ngibuke umlando wonke walapha Nkosi yamakhosi angijikijele kuwe Nkosi yamakhosi Inkosi kusele kusula siyabonga amazwi amnandi siwaphiwe umfundisi wenkosi inkosi izimbusise sizovala inkonzo yethu yamanje ngesihlabelelo samashumi ayishiyagalolunye 90 sicela umshumayeli Ncube waseSabathini asole ngale sihlabelelo inkosi